Mayakit ing sigasig at kabaryandang mabiyasa ding kababayanan areti king pamagrespondi karing medical emergency situations. Porsigido lang abalo nung makanano ing ustong cardiopulmonary resuscitation o CPR, makanyan mo naman king pamamye first aid. Detiring miyembro ning Fernandina Women's Federation Incorporated, amisalang king Adwang Aldo Basic Life Support Training. Dinawon na iti ning City Government of San Fernando amerapat inyang March 5 at March 6. Kaya bayang training karing aktibidad king pamagmasusi king Women's Month king syudad apanimunan ning Gender and Development Focal Point System Technical Working Group. Ang Siyudad San Fernando po ay naghihikayat ng aktibong partisipasyon ng kababaihan sa lahat ng sektor. Maganda po ang panawagan ng national ngayon, yung tema natin, no? Yung lipunang patas sa bagong Pilipinas, kakayahan ng kababaihan, patutunayan. So ito po ang pagkakataon na patunayan natin ang ating mga kakayahan sa iba't ibang larangan ng buhay. At isa na po ito yung sa kalusugan. Atlong beses king pabanwa magsagawayang basic life support training ing City Health Office apanimunan dareng health emergency staff. At nganiping Marso, ding kababaynan, ilang tinarget dang aturwanan king pamagrespondi at pamamye first aid. King panunay ni, dakal kanu kareng kabalenta mo, maging kareng kababaynan, ing bisang sumawop neng manakit lang emergency situations. Oneng, edabalo ing karelang gawan, inyama kanyan a regular na kanong aktibidad ning LGU ing basic life support training. Ketapin pong abanggit mo na burita mo po na at least metong kareng household dating biyasa po ne. Huling ikikyula po retang other scenarios kareng social media nung panalben yula po retang kabudla mo pong may himate and then eno po mangis nawa, ang pong enetitibok yung puso da, ating pong scenarios na alila makasaup ng tao, uling ede po balo itang skill tamo king pamag CPR. So, ngini po, very important ini, anjang alika nurse or doctor, nung banong minggawan nini, asopan me pong madugtungan ng biyena po ng metong tao. Maswelo naman kanu ding Fernandina Women's Federation kin training nga dinawon ning city government dang mabiyasa lang first aid ampong CPR. Burida kanu na miragdagan ing karelang belwan, lakwas nung king kaligtasan ning pamilya ing pisasabyan. Kaya kami po ma'am bilang kababayan po sobrang ka-importante ya po ing makanini na may biyasa kami pong basic life support para po retang kalupami mo naman pong kababayan ma'am aturwanan mila naman po at makasahop kami po in case na keng family ma'am ating kepalyarian emin na po kailangan manintun do kailangan tamo po ma'am pero akay taya po ayagapan taya po kaagad ma'am. Kami po as a women sobrang thankful po kami sa city government po no kasi yun po bang napapakita po namin na hindi lang po kami basta babae. Pero babae po kami. May part po kami ma'am sa mga decision making ma'am na may boses din po ma'am. Samantala, parti karing mandato ning World Health ing palaganapan ing belwan king basic life support karing lay rescuers o angyang detang aliners, doctor o healthcare workers. Susulong na kanu ning WHO na ating metong balang bale ing biyasang mag-CPR ampong mamye first aid. Kaya be Ijena Lumbang Parungaw, yaku po ing kakayong talasuyo Shanela Serrano, ating pusong makabalen.